bakanenkerwa intobira bagweta kuletera ikundi bibi byetu lakini bitikinyaga badia wetedi bya binge bakaire achole baona mechi yao batitukinyagira na tieto tia wetia tia werozi wero tiazi na mantu mamange to adi wetia atongolie babetu babu betwire tubeta akateos bawetua ate ibarurirwe byogo kwebo bwadurire tiogo baadi bakaugibo twadurire bakathongera mobichini bakanenkero intobieto ende totibikinyagira mbacharezi bantu ana beto banenkero badia ana barabakuga barabantu baba iye bakaira mobichini amuno ntugo bamenyekire bakiromba kuraitha wana ritho ringi nontu yokoba batibombagira kukubia na nkorokani kere muntu ora kuigua ari bomba kuthike barwa ni karinga kibarwa ntotia gotaranageru amwe nabo nonto twathi nari nyambesa ni cia thirikari wetweka muntu ora batiko mbesa cia thirikari noro mami gitandani na amwe nogu twena bainge ba mami gitandani lakini batia kwa kanibwa yagwa endi pinyerekete nonto bogu ana beto baithomaga ntokwali muthenya we mnde tutetherwe gururia bisi kenda ana beto batweka ibakuthoma tabara bangi MC wa Marimanti Susan Ngowa Mwindu na orakuri mugeni wa iteo kiri nthungurumie no mantu matenders mtu atikabweneria tia kwamba kendo nekero tenda lazima uwe na mbesa kendo gutethia mundu no ankwere no tutende no renda bilioni 10 ndego swera no tukakora milioni 10 nkonekera milioni 2 mbele odigwa mbere umenye kimarima kwendo menga kuririnya wambe ndo toka werera yomba ona 10 milioni umewoma utumira 8 milioni watigara chiri enda kora turutani matha Kiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Bitu wa Paul Ogwakabithe Ibo ya Paul Ogwakabithe ntubori boti atonekanya kunogoka nini ndi tucokerete na Nteto nkulukio kathiora mitambo Ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Gali? Gali tena. Ukuli? Mimi sikuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asanti. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongeremo